Ole tun chu ma hian in zun chung chang kan sei dona mi khring hian in zun hi kan nei ve ka mel that le mel chiat lam ani lawa mel thavak lo ma se zun an nei lak lo hi chuanin an zun a wai hin a ve riau me a tin mel thadeu puni se zun nei lo deuh hi nom ve a zun an nei lo chuanin nga ya kan nei chho ve me min hi tu hiom lem lo ni chu tiang chuanin mel thavok si zun nga bok si phe kha chu i a tha le zole me chu wang chuan bekin mei chetan tun tu ma chung kan soinga mei chia a hian eng hi nge an zun i sei tok tam tak om thenga ma chu point pa liver kan soinga an zun han ti mela zun an nga na chan lai le zun nga dan tu ni meng chu mei chetan zun kan nei thei dan tu point panga pali ka ti na kan soi don ani holan mi mel puthi mei chetan po mi patan po ne ma chu mei chetan tun tu ma chuan soi wang khan mei chiak lo in concentrate tai la nui mel puthi tha ni nui mel han ti han nui zat lai chu le hemi nui a zat lai chu nui hin oma ama ko chiang lai po nui sang hin oma ni tiang kha zon an nga ma bi kan en tia ni tlema mi thiam te chuan in keima soi ni lem lawa hei nui ya po hianin nui moi de halang tha nui hin om la ta tin mi khing kain ang lo nui moi vak lo te kan om ta khatiang han boi lo tu ania mi na min bia khen nui sang nui vong vong ni la vin nui heti han nui sen sen ang chi tiang khan oma ni han biak nuam deuh nui mel put kha apoi mo ni tok mena chuanin kan nui moi lo ni chuanin nui dan tu hida thlanga inziong chopilan te tlema mi thiam de chuan an soile ta nui dan tu da thlanga inziong te poi tha chu wang chu nui mel put khalo ngai to patla point khana ola facial expression han ti kha chuanin hadia mit ko han san e wang chi te tin hui han pe kwal vel ching reu te ti helai mui te helai vel han ti soi thiam riau he an en rong rong nang te mo lai mel mai han ti dang lam na sa thiam hi i zon an nga nin ti te tlat ani adik pu ka nga hi tiang te ngai lo deuh kan ni chuanin ti tum phe phe ka chu tu chuang lo ma ho chu i zir ve te pot khop mai mi facial expression han ti thiam riau ang chi hi mi ko san te mui han pe le khami zong zong a kha zon an nga nin ti ani body language ka han ti khanin i hei zoi deuh hin omani zoi deuh ni si lo khong ut ni chuang si lo hemi om pho mo tok vela om te tin kan kut kan an opon kutin kwang ko lo vin kut kwang ko hi thalowa a thalo ka tiam je chu zona khanin atel lo ta kuthi kwang ko lo tu ania hunglama sui lo tu ania kan thak thla ni lo chuanin halama sui mei chetan chuan chu poi mo em ma kutin kwang ko thanang chi te hi i hemi body language a khanin a thalo wan ti ni ve lat mena chuanin chu lo a chuanin mi na mi han bia ka kan han changa tia thlek deuh khang te tiang kha a tha em ya tin kan thlek kha lo ni ponin helai vel han ti che tang chi vai deuh ni chong si lovin emi taksa han chet na sat khanin kan han tong lai ti ponin vai style ni che chong si lo mi kan wangai sakani ti khian na ten an tong ve an so sei wangai thlak lu te kami body language thade wa kha zona nga anti boka tena to pa chuanin i lo he tong hi mi zo tong hi thuk nei chi nia korean te po hian han tong thuk duai te hi i zun nga na ni ve tlat mai lian chen hi mi kan nam hi kan ban ne ya na nam danga chun zun kan nga phaim ka khime lawa e mani tham len hama chun mi zo chu tong thuk nei chi kan ni wangen ka pe lo e ti lo han ka pe lo e an han ti wang pang chi te ka ti ang chi tong an han thuk na sat khan mei chi hian zun ne ya i kan hanin ti pang chang te hian tong hi kan thuk na sa le zual chuanin e a chiang ti ani ti kha khiat em ya chu wang chuanin kan tong hi hei thing deuh ni chuang si le ven han thuk deuh a uar tok lai han uar te khami an hiam tok lai han hiam tong thuk ulu ka hi apoi mo khop me chan a chan chu sei tuang khan mi zo tong hi thuk nei hian om zia nei wangin tong kan han thuk deuh dia dia hianin mei chetan chuanin ni ngai no be ya zon nga na ani an ti bok ani mole khang kan soi ho kha a point zong zong khai nei vek khyang lawang mi pakhat chu na om vek thei lo ni ma ho chu khang ho zinga pakhat khai nei chuanin i han try ta la han ti ta la nang ma khanin mai son don ani e hi mi thiam te nan jiang chian atang soi ni wangin voina hianin tun tu ma hin kha vela ka duwa ka ron soi ni me ya lo ti chin na tha ka te avai ti thei ni phei chuan a thadon lu tu ka ni ama ko chu mi khinga avai ka tiang nei vek khanom lem lawa nui te hi ka jiang na sa ge po nui hi ka tan chuan ol sama han nui mai hi mi bia ka han ni sen sen hi a tha khop mai mi min nel pha min kom nel pha ni do hi adikani i khala khata la tin soi tuang khanin tu mi kha chu mei chetan do bi kan ya mi patam po hian zon nei na hi om ve da thom me chu po chu hi man kan chan huna kan la siam tu ngai la
chuan tun tuma chuan khati zong khani phota se tam tak chuan in oi kheng lo mai theya ama ko chu oi lo tang kha chuan ti lo an me ma se i lo oi ni chuan a oi tuai tang ni chuan lo ti ve chin la a hlok na tel tu ni ve don ani ti kha kan sei do ni kan sei ho kha lo chin chia dala nui mel potte tin facial expression han ti na sat deuh hlek te tin body language uluk i un kuang kwa lo te mo hung si lo te khatiang chi ho te te ang chi kha tin chu lo wa to pa chu ni voice tone kha i tong thu kha uluk le zo ta la in kha kha ni nang ma zon tam tak mai che ni chuna siam bel don che ni mel that lam pang ni lo zo ni nei tha do ni ti kha lo khata la ka du em em ani ole khati zong khatun tan chun na photo ka sia